организациясынын негиздөөчүсү, президенти Акунов Алмазбек Аванын этно маданий борборунда турабыз. Бул жакта ал киши өзү негиздеп 5 жыл мурун ушул жерде мындай эле сай эле ушул жердин ташынын баарын терип, жакшынакай кылып арчалардан бери өстүрүп, анан мондай татынакай музей уюштурган. 5 жыл болду. Ичинде экспонаттардын айрымдарына 300 жыл болгон экспонаттар бар. Саякбай атанын бүркүттүн томогосу, ушул сыяктуу жакшы экспонаттар бар. Ушул жака жылыга баягы көмүп калган туристтер келип, музейге келишип, ошондой эле ат оюндарын көрүшүп, бул өзгөчөлүгү ушул Алмазованын ушу жаштарга дагы илгерки биздин ата бабабыздан келаткан ат оюндарын үйрөтүү, жаа аттуу, бүркүт салуу деген ушундай жакшы оюндарды балдарга үйрөтүп келатат. Анан эмки жылы биз дагы ойлоп пландаштырып аба менен сүйлөшүп атабыз. Жогорку класстын окуучуларын биз обычно мына жогорку кеңешке апарып эле ушундай неме кылганды мода кылып алдык. Андай кылбастан ушул жерге алып келип районубуздагы жогорку класстын окуучуларын ушул өзүбүздүн нукура кыргызча ат оюндарын, башка оюндарды пропагандалап мындай жакшы багытта тарбия берүүгө пландап атабыз. Балу был Саякбай Каралаевтың томогосу. Вот, 100 лет, больше 100 лет. Его родственники нам дали. Потом вот это самая тоже ценная вещь, это стрела, которую нашли в ледниках. В идеальном состоянии была сохранена вот эта стрела, видите? Стрела такая. Она, у нее наконечник, это значит, ходили на большого зверя. Видите, наконечник какой вот тупой вот так идет. Вот он 300 лет пролежал в ледниках. Вот случайно там ребята нашли, нам подарили эту стрелу. Потом вот кольчуга самая тоже такая хорошая, вот тоже нашли в раскопках археологических. Ата бабаларды все. Джун тырмагыч бар, кой кыргыч бар. Вот, ну это все такое старинное все. Еще наши дедушки, прадедушки пользовались. Ютюбтер, сандыктар. Вот, например, картина, вот смотрите, вот кыргызы как кочевали, видите, вот такие, вот. Они быстро собирали вещи сюда, вот сюда, вот этот сандык. Собирали быстро вещи, потому что у нас же кочевой образ жизни был у кыргызов. И чтобы быстро-быстро переезжать, собирали вот такие сундучки были. На верблюдах, на лошадях. А где-то мы говорим, бешик. Был бешик. Был где-то уже 60 жылдан аштығы уже, потому что был Алмаз Акуновтың семьясының бешиги, да? Бүт бар, бүт туғаны өзі жатқан ошо бешиги, да? Был жигач для обработки чего-то, терин, да, вот терин обработка. Деревянный лучше, да? Эмелер кузницада турган миха. Эметкенде. Вот это нашли, вот, раскопкада табылган, да? Значит, это говорит о том, что уже кыргызы давно пользовались металл мененче. Занимались уже. Вот видите, мондай кылыч кылышчу, мондай балта кылчу. Бул аябай эски где-то 6-5 кылымдын эмелери, да? Значит, мы уже пользовались, кыргыздар, сами делали эти наконечники для стрел. Сами. Анан комуз бурап айтып атат дейт, эми сен турай алсаң турап бер. Хай
çaykamaz, çaykamaz, aykamaz, oynamaz, 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 eşe seni baykama. Tek tuşuna koşulup tek menen gönül açken bir menen çal jatat, iş menen taң atat, büyö menen kız jatat, uyku menen taң atat. Atın gülüp bolğon soň, aşla toydan kalgan soň, gülüktü ne payda, algaның suluğu algan soň, arqırap betти dalgan soň, suluğu ne payda. Tangır alacak tangır çeçaktı da. Kumdumaz köpküm oydu, kumdumaz çorğun, bir yıldımaz çorğun, çeçeği doktumaz koyma, ottu kaltın işkemaz oyunu, kelin düştümaz.